Byakatondo wija office za TV West Harsha munana zihangwe yatugambira ko yakwasirwa burwire bwa polio ine myaka mwenda y'ubukuru eyaretiro kuguru kumwe kwa zingama nkarwara polio so okundo kuguroku kwaba kurire kukubasa kuyambaho okundi hato kuguroku kwija omuntu 2013 okuguroku kwiza kwabaho nkake bakweta akahuta ko kazimba time cyakaresere kabaruka nagira ngo bwa nyuma yo kuzomwirwaro rangwe ryambara regional referral bakamucebera nukwe kumukwata mu burwire bwa chronic ulcers obwa murugirire ho kuguru kusharwaho okuguru kwe enanke nyameje bagitwara Kampala bakagisarra rifaro mbara rifaro bagitwara Kampala kirudu bacebera bashanga nguti nyine oburwire wabaranyine iba kweta arusa mubiri bakanyangu oburwire ono babweta arusa obukurya skin arwaka ko kiba kweta arusa kakurya skin obwa hati byakatondo rukutura omukibuga mbara narondo buhwezi bwa miliyoni na eza kumbasa kumuhwera bakamurondera okuguruna n'enkito obundi akabasa kutunga mano go kuronda kasente ako kubisa hwekaye wakubasa kuba ine cyone cyo kumuhwera nabasa kumushikira ahasume ya 0 emwe anana mushanju ashatu na mukaga 3 nane ya 0 10 anani ishatu nshanju n'ibiri zona ziryo mazina ga byakatonda John amakuru agagasha kwa Christopher Himbisobwe.